Ngayon yung play. Kumjuru ini kiparan nukit kami di Palawan Karo na Janki Hills badai. Di haswa bangin ya keren batu Commissioner Education Secretary Vijay Kumar Mantri. Nilayo banbu ya ki khatway beli ki point di bangin ya keren. Kepeningkong kede ke point ke bangin ya keren ha ketuka Supreme Court order kami ada sitrik jong September jong kede ke senyap kerja San ke boong baru kilo hikai jadi ban pas ya katet bat lada itu ibade pos san service pos san snem tim ban kam ban yele asu katet keting kali ke bang ini ban ibu bang kuah ban yo jing syai kumbang ala kren bat ngala pemiru ikut kebon mencoba ba ngalawan syapo Haryana ngalawan syah Assam bat sebagai state dan banwat ban toket aku penjadi bat kene katet kepada kami dari Supreme Court. Mengingi bah kiwai state kum ke Haryana bila pendep ya ke HTET nata ke Assam HTET. Maka jadi kami ke bumi hang ni kalong bah hak ini kita sini kami ke order na PSDSEO di papan hak ke performat ke jongki kepada baik tang ya kitet bat ya kitet bat MSET. Kaca no kaset bat kani ke DEERT. Di negara yang jongi ni lah bu kejeng pensyai ban bu kejeng doa. Baik ini kita hikai kita pas je kaset. Kim dan kamsu banire tet nama kelani kelapau lupa hang tu. Di kalong kebasmu tenat ba komisioner ba asyur baik ini bat hang tu ya kemat jongi ba pun itu ki benta ki badai mo ban pha ban penbek ya kani ke benta bakin adno saya ketua kaset atau DEERT Government Ketua District Eligibility. Kai ke pengakuan pensyai hang ni kalau ba knowledge ke state bat ke state yang sisien ba kila don ke eligibility test kira ta kemut kade ketet. Te hang ni susu bakla ba niong ba kaset kan ha pat syarut em. Kebaar pat kade agak tu ba ong ban om pelong eksamen ye kina nadu pre class hadu class 2 ladan di dekat nengi tiba la ong ba ngila khat ya ke jingi kendu jong ti kemi pa pat ki bobon ki kemi pa ki ong ba ngi kwa bahkan te bandan hi eksamen kenang ban assess kejingmut jong komisioner hang ni pat kalong pa ngin su ai ketu ke daily assessment ya ki kena man la kasngi baki ngin pe pat i ba ki assess hang tu. Dan bagi jengkeli ke bami pan na iwe ni kita kat jongi kalau kumno ke nila pan assess ya kini kena la tangi don tang iwe nong kai bat arngut kinong kai ki kelas 4 kilong nadu kelas 1 nadu pre class hadu kelas 5 kapomot hadu new keliki kelas dan re komisioner ong kata kasyong aga jing start re don pat belong ba kat kum ke order pat ke bami makino gino kiba pelong ya ke eksamen written school actions will be taken. Dan rela dong kini ke benta de kai ke pa lekren kalau ke order kadi ban mi nang ban pelong ban pen seluruh pat itu dong kai le di haki head dong ki institution makin nang hapan board de la da mla ban le adu katarun dre sim man pe assessment ke jong tu na de la dong kini ke benta ru ni syai agak beda pat ke area ini dong kilong kai deficit ke masakut na 100% bat ke 49%. Ya kali assure ini ba ni lapan po ke finance bat kan wan ban ni lapan iru i ba kita kat tu kan ni ki SDSEO ki balasiu wat ke 46% ni. De halot jong kani ila ong ba ni le ba kat bala ban penyo ya kini ke area jong kini kena kai hakapor ke biang tingiru nakaliang jongi ngim da perki la ni ngim da bu ya kata ke deadline ban ong ni de ban yo kumta ngi de ban yo kumta ya ke bayi de bat kini ke bentaru ni la yang menjur bat ni pediang ke wei bat ke benta ke bade bat kini ka bangi tap ya kini ka CPF jongi hangte postit bang aga
Order ke bumi hau November kalong apa rokai ki CPF jong kini kinong hikai pide ban likap noi ki sipo ka lain mukra bank hak ke account ke bakila ai ke mekhalia centralized ma provident funds tingi lali cap rokai bat kalabun ma pisah baik ai ke bangira mentah sya komisioner kalong bahadu mentah kini kinong kai kimpat yo ya ke personal ni individual account ke jongki para keju ke perlu lah risk dari no kai ba lepas jirut baong ba nadu bena January ajar arpusan hadu mentah kini ke pisah CPF lani CPS kasak be ke school account dina kata gadau kendan ke jingdu nong kabai halot jong kini mentah ulah pun sya kita kibati bende bala ong ru bakila form ya kabai komiti bala create way officer batkin sale batkin spendep begini batkin sepenmi ru ya ko order kabai dei bat kini ke mentah kaba kinong hikai di school LP ki bala thep ingani ke CPF hau January kin sahab pandik thep hagani ke ju account namar kan he interest kecing kwa ke jungi ha ka bantip yau ni number ka long pe namar ba nisngo ba yidu nong hakaliang jong ke interest de ko bayade pat bat kani ka active mo ba ngi ong hapan submit ingani tingi yatu ban ngi kren ba kitan katu kan ni office SDSU ki papan yang man la ubenai tiga ni galong ka bom la long dri lo pen syai lo ong ba kani ga de long tang sisia ban pan namar penginyo ban budget ban penrung iki badan ru negit khapat ki ba ong ba anda bengila persang ban le ga ni isyam ba katan kecing kendiat namar pakamrung dah pakamrung gumni pa ni haban le asin laisin dan rei ke ke bung ong ba ni keren ru ya kani ke benta ke baya de sikit han nong kendong bakam dan kendet wo kan nuna kani ke tai prokai ke ba u komisioner u ong mentan ke long back bana ke benta gitu ki school ki basam jing MT so direct ya kini ki office makin khot ya gitu ki school ki basam jing kin wan ra i dokumen se joki bat ke office kan sebele na ke benta joki bat kani kan long ke cingirap ke ba yang kha but ka way pat ka day na kamanta ka to ka one you guys one the management one school account re hello jong kani ong kamdan ka ching penbor kamdan ka ching yun re laki dan lalaki jong ki management laki jong ki school account kamdan ka ching fair tang batang ka way ka day banong way you guys de ngiru ngilai menjuri kata nomor ba nidan gumaong ma ta ka way ka jaka ka way ka compound ka dan ka school Presbyterian upper primary hakaway ka ke SSE ka dan kaway di ban pelong kaway ka management pat kaway ka school account ni persya re ong ya kata mlele kidan la ka jong ka school account kidan la ka jong ka school management tang kaway kalong pakide bantan way you guys ban ngiru nilap tiang menjur kini